Parlok hang ni aku aban keren video long kor kendiat ye pi kan thei ke ni bala don khud don kti ke ni bala i khun rei ke chi khun rei ke bala i kupa i lok de ange baro phela tip bang ni jela me clear jingi menta kalong ka we ka jela ka babun bahagi ni kan thei ni bakit khun rei ke bala shi en ulok jongki de kidau te ngimla ban tip ngi don la ka jong ka dau ngi don la ka jong problem ha kata ka jing hiu ru ra po lok jing la semo jingi dengan pensyaya ni kapor gitu na ka dau jong chenrang ru gitu na ka dau jong ka theru kata yang lebih 100% hang ni ang kaman keren om pangatheu ye phi om bang bisyare phi hang ni ngapan i phi ya ka jing shisha ne ya ka jing tip ka bakhambnya ya kata ka jing tip khana ma phin suthu khana ma phin light na ka ne ka jing jot ya ka ne ka jing ma ha ka jing im jing phi kum phi kini kan thei kini ki bala syai nong lok ki bal dan khun haying ki bom don shu pa sil ba ban pe ya ni video hadam da kot sil ba ban share ya ki perlo kan thei ki jing phi khana ma phin suthu kumta Kibun baha menta gini kentai gini bala syai lok kibetul ikon arung lai ngut nang ta MK wat samla na po social media yo kat bayok pediang bai one way lok ino one way lok ino pin sa jenjar arsha kata ji syangkran kini kentai haba pet ulok banengkong jikil no baar tip yolese bagi mat pelat ya jar ne bagi pediang kelmar ya senrang ya tau lok baar ne balai besau jongki ne yolese bagi ku alok pelat ne yolese bagi alok pelat ne nga ong ngaya pi wei bala lain tau banengkong ne tau baar lok jong PM siobha banda husiar bah tak kerkombat lok wat tengah pi kan thei pi kan thei em la da phim nang ban control ya kata ka syong kha ya kata ka syong man ga jong pi ha ba pi ya charum sha neng pi pediang kulmar ya gi senrang om tip temen om tip semla om tip khna om tip rang pa pi pediang kulmar ha ba kut pi okon rei kai ha ba phela don gi ta gi klur gi jong pi ha ying gi khon gi jong pi sngo bha banda control ya kata ka jing syong shit ya kata ka jing mare ban wat lok biang sa chisen Nambar da pikan rup kulmar da pi lelok kulmar empin sajen jar biang arsha aba phela sham ka sen banengkong ya kata ka jingjin jar jong pi ya kata ka jing i jong lok jong pi ha po ka long ying ka long sem ka jong pi shibun pi mat ya ka jing e henry phela ban stu ka yo le se phela ya ba ar pat yo le se pin sajen jar man arsha syangkran don ka biyo lok baru balak arsin mo ba yo lok arsin tambah kamnyar ban yo dah Susun ban yo sngew ya kata gajing penbit jong girang ya PCI kan thai lada it uni lada it ubri bahaya PCI pimetre ara pi man ya ubri bom IJP pi man ya ubri bodi kiat bodi drog bodi kenja bos di jinglong pi ya ta ya ubri ba ijhok bubut shisha pi ti pyong apshwa ngam tre re pi ong kumta habakut te pi poisha kajing jot ting ong mai pi khamtam sapo nong kendong ka jongi sapo nong kendong ka jongi gitu gikin thei gitu gibala phet ulok na ying gibala syai khun rei yo number phone senrang ba klemi thau ani wow kia call kia tek personal bhajai hajing thia how come pawat chu bich senrang kolmar ani ngalayo semla wat jong ta wat juli mere thong ya semla jing thi ta ji sang kran wat juli mere thong ani ngata ngalayo semla ani ladon biang no sumar nong ri ngabat ikun jingabat ngawat ji ong kumta usenrang menta kerni pi jing shisha kamnyar uban ri hok ban sumar hok ye pi haba pel don kun don kedi kata ga jing syangkran kata ga jing syangkran anda pelayo ya to lok baar jing piro kampalat ga jing long ga jing snew wat ulok ban kong jing piro pun te ga jing jarasha na lor don sto kun remu wan biang kun thamai ni wow kentena kendong jing long kumta kia mare bahal dagi ofun bermai tolen mo kia mare bahal kim perkhat syura tang ban yo samla tang ban yo lok biang isin mo ani kia mare bahal kim perkhat re step by step kim perkhat jinga re sini chata kim perkhat ang neng tu trakhuja tang ni lang tir kim perkhat syura katanya sakran saya kedepan next video